class 5 mizo zirlai pathumna khual zin le savom ti kan zirlai bua thon thu om kha kan lo ngai thladona class 5 zirlai ma no pangte kha uluk takin lo ngai thla ila a topa zona te thataka kan chan an hriat thiam theinan uluk deuin kan lo ngai thladona nia khual zin le savom khokar kong re tak maya hian khual zin pani hi an kal duna an chua ma tangin hlom eng po lo thleng se in tlan san lova in puiton zel turin anin tiam boka thui po an la kal ma chuan nimbuk kar atang hian savom alo chuaka khual zin pani te chu aron pan tangut ngut maya khual zin pakhat zawk chu rang takin thinga alon vata pakhat zawk ero chuan tlan chiat na hun anei to lo ti a in hria a leia atlutopa athider tangot maya thok po thongam lova konglaya amureng chu savom chuan azuk nima abeng bula te chuan a hmuin azuk nul thuaka chuta arum duta athito nia angaya savom hian mithito hnu an khoi ngai lo awangin engtin ma tilovin akalsan le tamaya savom chu mu phak lova akalbo hnu fe a thingkunga lon zawk chu alo chuka zakru tak chungin a thian pa chu avapana a thian pa chu lungchunga hian alo thuto a thinga lon zawk chuan kan vahan che sual na sa teu vele kha savom khan ibeng te kha aron hnim thuaka a hril ru cheni tlatin ka hrele ngala eng thu chia nge mo a hril chele ti in a thian pa chu azot ta a ani chuan a thian pa chu a en angkel kola eng thu dang soishan love nidanga chuan nang anga thian doi ze phi kop to lo turin min ron ani atita a thu poimo te khual zin in tlan san in thurual in tiam machon tlan chiat na doi zep nul kelkol khatizong kha kan zirlai buchung ania toy hle maya achung zona te kan chiarange heng zona te chang ro khual zin pani te khan an zin chua ma khan enge anin tiam ona khual zin te kha savom an to khan engtin nge an om bina khual zin thider zawk hnena khan savom khan thu asoi tak takin iringem khual zin thider zawk hnena khan savom khan thu asoi tak takin kan ringem o arin om lo ni panina heng thu mang hian a ol te hida khadro lung doi zep thinga mithi ti mang te khan da khat tur ni a ana savom an hmu khan thian pakhat zawk kha a ola alon ona savom hian a ola to hnu a khoi ngai lo bina thian kop to lo turin min ron ani thian a ola kop to lo turin min ron ani chona a thian pa chu a ola chunga hian a lo thua question number pathumna athu ep ziakla chung athu ep mang tel zel chuan thu phu arop hi athu phu aga chungai tel lova amar chu athu ep hi zia turani doi zep ep chia chu nge ning o thim ep chu eng alonia fel ep chu sual alonia khatiang khan doi zep ep chu kan hremeang hla a ep eng ani o a opposite nung lon opposite eng ani a ep kha zia turani a
ding hi chu kan soina ding opposite to true kan hriat kha palina heng thumal pa ngai le a modified form thu te mang hian sentence siam ve ve ro thleng ti manga sentence siam tur ania entianan sikule wa thleng ma ve katiang khan thlen ve thung thlen mangin sentence siam le tur nia chuak mangin sentence siam tur nia chua mangin sentence siam bok tur ani tlan chia mangin sentence siam tur nia tlan chiat mangin sentence siam bok tur ni a hnuaia thu te hi horop pui man dan tur dik taka mangin ziak ro lala chuan a thian pa hnena kumeng zat nge ini atia thanga chuan poleng zat nge izir ati ve thunga loma chuan pizari te pusia mate parmoi te tlan sangi te ro khu mi te an local vesin ati chula ta khan horop pui man na tur kha kan la shareng emo full stop zo ate tin full stop zo ate khan horop pui man tur ania ming bik bula te khan horop pui man tur ani bom chunga thumang hian sentence an siam te kongre engpo lo thleng se vahnim pan ngat teu kher mai lutop khang mang te kan sentence siam tur ni pasari na heng thu te hi amil pui ziak ro kong milpui mizo tonga atong amil pui kong hi amil pui mizo tong upa chon lam phei ti te lam ti kong ti na nia in thurual an pui chia tong kam tho amil pui chia khang mang khan zia tu ne lam lian ti te po laptop in thurual ti te kwal zin mi ti te lungrual zin mi tluteu ti te adang hi chu pariana project hi chu ti ngai lo ani ole kha jong kha class 5 zir lai te kan han share chhuat thei chu ni